Dɔwɔwɔwo ta adrelia. Stefano ƒe nuƒoƒo na ʋɔnudrɔ̃ƒe la. Nunɔlagã la bia Stefano be, nɔvi, ɖe nya siwo katã wogblɔ le ŋuwò le eme vavã? Stefano ɖo eŋu be, nɔviwo kple fofowo miɖo tom. Ŋutikɔkɔe ƒe Mawu la ŋutɔ ɖe eɖokui fia mia tɔgbui Abraham le esime wònɔ Mesopotamia hafi wòva yi Haran. Mawu gblɔ nɛ be, do go le wò dukɔ kple wò ƒometɔwo dome, eye nàyi anyigba bubu aɖe sãa si mafia wò la dzi. Ale Abraham dzo le Kaldeanyigba dzi ɖanɔ Haran va se ɖe esime fofoa ku gblẽe ɖi. Esia megbe la, Mawu kplɔe va Israelnyigba sia dzi. Ke Mawu metsɔ anyigba sia ƒe akpa aɖeke na Abraham be wòanye etɔ o. Menye afɔ ɖeka teti hã o, gake Mawu do ŋugbe nɛ be le ɣeyiɣi aɖewo megbe la, anyigba blibo la azu eya kple eƒe dzidzimeviwo tɔ, togbɔ be vi aɖeke menɔ Abraham si haɖe o hã. Mawu gagblɔ na Abraham be, wò dzidzimeviwo adzo le anyigba la dzi, aɖanɔ dzronyigba aɖe dzi, ƒe 400 sɔŋ abe kluviwo ene. Ke hã la, mahe to na dukɔ si ado kluvi Israelviwo, eye emegbe la, Israelviwo agatrɔ va woƒe anyigba la dzi, ava subɔm le afi sia. Mawu de se na Abraham be wòatso aʋa na via ŋutsuviwo abe nubabla si le Mawu kple Abraham ƒe dzidzimeviwo dome la ƒe kpeɖodzinu ene. Le esia ta la, esi Isak si nye Abraham ƒe viŋutsu xɔ ŋkeke 8 ko la, fofoa tso aʋa nɛ. Isak ƒe viŋutsue nye Yakob, ame si hã ƒe viŋutsu 12 me Israel dukɔa ƒe tɔgbui 12 dzɔ tso. Yosef si nye Yakob ƒe vi mamlɛtɔ la ƒe nu menyo nɔvia bubuawo ŋu o, ale wodzrae na kluvisitsalawo, ame siwo kplɔe yi Egipte abe kluvi ene. Ke hã la, Mawu nɔ kplii ale gbegbe be wòɖee tso eƒe fukpekpewo katã me, eye gawu la, Mawu na be Egipte fia Farao kpɔ ŋudzedze le eŋu. Le nunya manyagblɔ si Mawu na Yosef ta la, Farao tsɔe ɖo dudzikpɔla gãe le Egipte dukɔa me, eye wògaɖoe tatɔe le eƒe fiasã blibo la me hã. Eva eme be dɔ sesẽ aɖe va to le Egipte kple Kanaanyigba dzi, ale be mía tɔgbuitɔgbuiwo kpe fu ŋutɔ. Nuɖuɖu vɔ le wo si keŋkeŋ. Yakob se be nuɖuɖu le Egiptenyigba dzi, ale wòdɔ viawo ɖa be woaɖaƒle ɖe vɛ. Esi wogayi Egipte zi 2 la, Yosef ɖe eɖokui fia nɔviawo, elabena womekpɔe dze sii zi gbãtɔ si woda afi ma o. Eɖe wo fia Fia Farao hã. Yosef dɔ nɔviawo be ne woyi la, woakplɔ ye fofo Yakob, ye nɔviwo kple woƒe ƒometɔwo katã, ame siwo ƒe xexlẽme nɔ ame 75 la vɛ na ye le Egipte. Esiae na be Yakob kple viawo katã ʋu va tsi Egipte, afi si wo katã ku ɖo, eye wokɔ Yakob kple viawo va Sikem, eye woɖi wo ɖe yɔdo si Abraham ƒle le Hamor ƒe viwo gbɔ la me. Esime ɣeyiɣi si Mawu ɖo na Abraham be yeaɖe eƒe dzidzimeviwo tso kluvinyenye me le Egipte ɖo vɔ la, Israelviwo gadzi ɖe edzi fũu ŋutɔ le Egipte. Ke fia bubu va zi dzi le Egipte, ame si menya naneke tso Yosef ŋu o. Le esia ta la, ewɔ funyafunya mía tɔgbuitɔgbuiwo, eye wòde se be woatsɔ woƒe vidzĩwo aƒu gbe ne woaku,
Le ɣeyiɣi sia me lɔƒo la, wodzi Mose si nye ɖevi dzeɖekɛ aɖe. Le se si nɔ anyi ɣe ma ɣi me ta la, esi wodzi Mose la, edzilawo dzrae ɖo ɖe xɔ me ɣleti 3 sɔŋ. Ke esi wòva dzɔ be womagate ŋu adzrae ɖo o ta la, wokɔe yi ɖada ɖe teƒe aɖe. Fia Farao ƒe vinyɔnuvi va fɔe le afi ma, ale wòtsɔe abe via ene hekpɔ edzi. Wohe Mose ɖe Egiptetɔwo ƒe nunya nu, ale wòtsi va zu fiavi xɔŋkɔ aɖe le nunya kple dɔwɔwɔ me. Esi Mose xɔ abe ƒe 40 ene la, ewɔ susu gbe ɖeka be yeaɖi tsa aɖakpɔ ye nɔvi Israelviwo ɖa. Le tsaɖiɖi sia me la, eva ke ɖe Israel ɖekakpui aɖe kple Egiptetɔ aɖe ŋu wonɔ dzre wɔm. Mose kpɔe be Egiptetɔ la nɔ Israel ɖekakpui la ƒom, nɔ funyafunya wɔmii, eya ta edze Egiptetɔ la dzi hewui. Mose bui be wɔna sia ana be eya ŋutɔ nɔviawo axɔe se be Mawue ɖo ye ɖa be yeava ɖe wo le aboyo me hafi, gake womexɔe nenema o. Esi ŋu ke la, Mose gaɖi tsa yi etɔ Israelviwo gbɔ. Kasia, ekpɔ Israelvi dzidzi 2 hã wonɔ dzre wɔm vevie. Mose te ɖe wo ŋu enumake be yealé avu le wo dome. Egblɔ na wo be, nɔviwo, menyo kura be miawo ɖeɖe mianɔ dzre wɔm alea o, eya ta midzudzɔ ne miawɔ ɖeka. Ke ame siawo dometɔ si ƒe nya medzɔ o la gblɔ na Mose be wòakpɔ eya ŋutɔ ƒe nya gbɔ, eye megade nu yewo tɔ me o. Ebia Mose be, ame kae ɖo wò fia kple ʋɔnudrɔ̃la ɖe mía dzi? Eyi edzi bia Mose be, alo ɖe nèdi be yeaƒo nye hã awu abe ale si nèwu Egiptetɔ ma etsɔ enea? Nya sia sesẽ te ɖe Mose dzi, ale wòsi dzo le nuto la me yi ɖanɔ Midianyigba dzi, afi si wòdzi eƒe viŋutsu 2 le. Le ƒe 40 megbe la, Mawudɔla aɖe ɖe eɖokui fia Mose le gbedzi le teƒe aɖe si te ɖe Sinai to la ŋu. Mawudɔla la ɖe eɖokui fiae le gbe aɖe si nɔ bibim la me. Esi Mose kpɔ dzobibia la, ewɔ nuku nɛ ŋutɔ, eya ta eƒu du yi teƒea be yeakpɔ nu si wònye. Ke esi wòƒu du yina la, ese Mawu ƒe gbe be, nyee nye tɔgbuiwòwo Abraham, Isak kple Yakob ƒe Mawu la. Dzidzi ƒo Mose ale gbegbe be mete ŋu fɔ ta dzi be yeakpɔ afi si gbea le ɖiɖim tso la o. Mawu ƒe gbe yi edzi gblɔ nɛ be, ɖe wò afɔkpawo le afɔ, elabena teƒe si nèle la nye teƒe kɔkɔe. Mekpɔ fu gã si kpem vinyewo le Egiptenyigba dzi, eye mese woƒe nublanuiɣli si dom wole la hã. Eya ta meva be maɖe wo tso fukpekpe sia me. Va ne madɔ wò ɖe Egipte ne nàwɔ dɔ sia nam. Ale Mose si gbɔ etɔwo gbe nu le, eye wobiae be, ame kae ɖo wò fia kple ʋɔnudrɔ̃la ɖe mía dzi hã la? Eyae Mawu ɖo ɖa be wòanye woƒe ɖela kple kplɔla to mawudɔla si ɖe eɖokui fiae le ŋuvea me la dzi. Ale to nukunu geɖewo wɔwɔ me la, Mose kplɔ Israelviwo tso Egipte. Woto Ƒu Dzĩ la me, eye wozɔ mɔ to gbedzi ƒe 40 sɔŋ. Mose ŋutɔ gblɔ na Israelviwo be, Mawu ana nyagblɔɖila aɖe adzɔ tso mia nɔviwo dome abe nye ke ene. Mose ƒe nya sia va eme pɛpɛpɛ, elabena esi wonɔ gbedzi nɔ yiyim la, Mose nye avuléla si nɔ Israelviwo kple Mawudɔla
si na Mawu ƒe sewo le Sinai to dzi la dome, se si nye agbenya lae wòna wo. Ke nublanuitɔe la, mía tɔgbuiwo gbe nu le Mose gbɔ, eye wodi be yewoatrɔ ayi Egipte. Le nyateƒe me la, woyɔ Aron hegblɔ nɛ be, nɔvi, me legba siwo anye míaƒe mawu siwo akplɔ mí agbugbɔ yi Egipte la na mí, elabena míenya nu si dzɔ ɖe Mose si kplɔ mí dzoe le Egiptenyigba dzi la dzi o. Eya ta wowɔ legba ɖe nyivi ƒe nɔnɔme me, eye wosubɔ nu si wotsɔ woƒe asi wɔe la kple dzidzɔ blibo hesa vɔ nɛ. Wɔna sia na be Mawu hã ɖe asi le wo ŋu, eye wosubɔ ɣe, ɣleti kple ɣletiviwo abe ale si woŋlɔ ɖe nyagblɔɖilawo ƒe agbalẽ me ene. Israeltɔwo, nyee mietsɔ lã wuwuwo kple numemewo sa vɔ na esi mienɔ gbedzi ƒe 40 sɔŋ mahã? Kpao, menye nyee miesa vɔ na o, ke boŋ miaƒe susuwo katã nɔ Molek ƒe agbadɔ kple mawu Refan ƒe ɣletivi nɔnɔme, siwo nye legba miewɔ be miasubɔ la ŋu. Le esia ta la, maɖo mi ɖe aboyome ayi keke Babilonia godo ke. Mía tɔgbuitɔgbuiwo tsɔ ɖaseɖiɖi ƒe agbadɔ la ɖe ta nɔ gbea dzi, nɔ yiyim tso teƒe yi teƒe. Wowɔ ɖaseɖiɖi ƒe agbadɔ sia ɖe nɔnɔme si Mawu ɖee fia Mose be wòawɔe la nu. Le ƒe aɖewo megbe la, esi Yosua va zu kplɔla, eye wòho aʋa ɖe dukɔwo ŋu la, wokɔ agbadɔ sia yi woƒe nɔƒe yeye si wonɔ la, eye wowɔ eŋuti dɔ va se ɖe Fia David ŋɔli. Mawu yra Fia David ŋutɔ, eye David hã bia be Mawu naɖe mɔ na ye yeatu gbedoxɔ gã aɖe si anɔ anyi tegbee la na eya Yakob ƒe Mawu la. Ke David ƒe vi Solomo boŋue nye ame si va tu gbedoxɔ la nɛ. Ke hã la, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la menɔa gbedoxɔ si amegbetɔ ŋutɔ tsɔ eƒe asi tui la me o, elabena Mawu ŋutɔ gblɔ to eƒe nyagblɔɖila Yesaya dzi be, nye fiazikpuie nye dziƒo, eye anyigbae nye nye afɔɖodzinu. Aƒe ka ƒomevi koŋ ame ate ŋu atu nam? Aƒetɔ la gblɔe. Alo afi ka nye gbɔɖemeƒe anɔ? Alo menye nye asie wɔ esiawo katã oa? Mi tosesẽtɔ siawo, ɖe wòle be miasẽ dzime atsi tsitre ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋu ɣe sia ɣia? Alea tututu mia tɔgbuiwo wɔe nye esi, eye eya ƒomevi ko wɔm miawo hã miele. Mitɔ asi nyagblɔɖila si yome mia tɔgbuiwo meti hewɔ fui o la dzi nam. Wowu nyagblɔɖila siwo gblɔ dzɔdzɔetɔ la ƒe vava ɖi, eye miawo hã miede ame sia asi, eye miewui. Togbɔ be mawudɔlawoe tsɔ Mawu ƒe seawo vɛ na mí hã la, mieɖo koŋ gblẽ seawo to wo dzi dada me. Woƒu kpe Stefano wòku. Stefano ƒe nya sia tɔ dzi na Yudatɔwo ƒe kplɔlawo ŋutɔ. Wodo dziku vevie henɔ nyanyram le wo ɖokuiwo me. Ke Stefano, ame si me Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔ fũu la, li eƒe ŋkuwo ɖe dzi gãa. Ekpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe gã la, eye Yesu nɔ tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖusime. Stefano gblɔ na ameha la be, mikpɔ ɖa, mekpɔ dziƒo nu ʋu, eye Amegbetɔ Vi la tsi tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖusime.
Nya sia gado dziku na wo ŋutɔ, ale wo katã wotsɔ woƒe asiwo xe to me be yewomagase nya aɖeke o. Wodze Stefano dzi henɔ ɣli dom be ame aɖeke megase eƒe nyawo o. Emegbe la, wohee do goe le dua me be yewoaƒu kpee wòaku. Ɖasefowo kple amewulawo ɖe woƒe awuwo na ɖekakpui aɖe si woyɔna be Saulo la be wòakpɔ wo dzi na yewo. Esi wonɔ kpe ƒum Stefano la, edo gbe ɖa gblɔ be, Aƒetɔ Yesu, xɔ nye gbɔgbɔ. Emegbe la, edze klo eye wòdo ɣli gblɔ be, Aƒetɔ, mègaɖo nu vɔ̃ sia teƒe na wo o. Ale wòdze anyi heku.